SOMPA FM and TV and market yapa. SOMPA dia sasiso emenijie. Ajuma yesimini aketi enti usumo ansuyo akunebe mawanya aketi yapa. Ewa sasiso Ewiasim basum na wansum ye dia fanyina mose wansum bisa usum ye makete apo eni je di SOMPA die e makete apa SOMPA dia sasiso emeni je SOMPA FM SOMPA TV makete apo SOMPA die emeni je Chimwa fidi ene to SOMPA FM and TV Nebema weni jie Eni aketiapa Nebema weni jio Sabra bwe mo dajini Be natural suna udie unya Nebema weni jie Naketiapa nso kamu Ema aketiapa Papa wa fidi ene to SOMPA FM and TV Why? SOMPA FM. Yasim SOMPA mani jeni akati apana unu warada. SOMPA de asitine imunu ema akati apa. Ye no mai munsam makudi munsam jina ne kasebo. Bitisam ni ejasu sem jina. SOMPA de abama SOMPA FM Ema ketiapa SOMPA TV Emenijie SOMPA TV Emenijie Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM he SOMPA TV Chemre Yankupon wa yansu na numudra ayebia fo twedi abon totudobonzu enenso wa maya sori jonkupa bi so abusuya yamamu nyina mwachen esanso mamakwa ba SOMPA wa hanisia echiripo enum kasa fedie so ana wote enkan ene eye kwasiya da kotoni ma ebosome no ne da toso aduonu nom afimpino ene aduonu enumu ensem a yensem twerefo bura hesuo a wonu wanka wo mo ene anguso anadwunmu nyina da Awasamu penny so eto ne busemu ene yesi agya ye de esomwi na hyane so se ensamno etwa ne ho ewo SOMPA 106.5 so no esanso gye ne ho sekyeremena ewo asante emantamu eye SOMPA 93.1 ewo kumase afei ayiko FM eye 100.9 afei wonu omubutu eye adamfopa radio eno no wo Paris France abrochimemo adamfopa radio so afabi a wo to pete ema ade hyete enka afei takwa eye SOMPA 101.1 Kwade eye SOMPA 103.3 Tachiman eye SOMPA 106.1 Sunyane eye SOMPA 98.9 Afei Nkranza eye SOMPA 90.7 wasomu apetembe bia na afei do mahinkru eno so ye SOMPA 101.3 wudi koda no sonso ye hyimu live babia FM stations apepian koma no eguo no eho SOMPA 106.5 yenso ye hye live Facebook YouTube ye damu live www.sompaonline.com your website here yesemu for penny ora tabuatia da menti wakutire ni nyina poto kasemu brofo ade yakoguo kwai na kwa kenkan bi na hia ye wo Facebook ni so sisia eye SOMPA 106.5 FM Accra na ye mekase no emom ensemu a enantie enanopai ebi eni
Epoe mantamu wachi abrantie bi se okitekita niema bi a ensese okita yede mu nkyire mu bebreo. Dr. Rashid Pepo eye Australia wahye apedie ho nsam so wode nsam bi atodwa ewo eniema bi a osusu se enkoyie hu. Mranim ni ya friend se Amanda Clinton wakasa e de afa Ghana ensubransam a da bia eto a na efa oyede e de breye ne ho. Upiemu ewo kwaw oframo se a adehye nani agye wanum se edwa bi a ye bie de ama wo mu. Ye be kwa manone abrantie bi a ofiri Ukraine nipa bi abonituo ewo Madrid Spain yede mu nkyire mu bebreo. Ensampi ka yenim ho enana no pe yesi ni koso besepa ne kwanina hahai empanisi yetase na banyansafo na afi benim defonti na ado ho aboye hye ne so se eye nana ka ejesi no nsia bremu kase ene yesi adwa yede sumwi adansie ne ma papa efie ene ho be ma wansi nso mu ansa no ham o penchense ayon road o pesement ahodo na do ahodo ansate akwa abako ekosi infinity ubenya ne nyina bi e nana ka ejesi no nsia bremu kase ya waso yesene na secure sanitary pardon so ka kire so ba bo so meso a obemmo a eye secure sanitary pad eno na wasa wode mo minti na ewom no ene pel cotton nti no e ma ofili secure dan kasanya asam keto awonom e na so yesene e me de no sia bremu kase e ba aba besom wo abena badu adepa kofi mene Obrempon na kwaku ampoma Yama wakwa babio na fe yanshan komanase emfanfiri epoye mantam no emu. Epoye mantam wa yakwa kopiem ewo nsoma do agiri. Prosifo e de aba ewo epoye mantam mu kire se abrantie bi ya yefre no se Abdul Rauf Salami. Wokit omache no. Ya wokitakita etuo ni akode ya ensese wokita. Na wono ankasa mu no ukopiem ewo Eastern South Regional Police Command no sane wonde amanebo no ba ye no a. Won kire se Wamu ehunu na se ne nante no aye something which is the enshada emfa kwan mu saa en wono approach no ene no kwabo nkomo kakra no hu se ne ma ehye no ho no eye kudi ewu hye aman ya ekita no a won san so ni tumi krata bia ewo ho se ewo se wodi kita eno nti prosifo cha se wono nsa aka no na enumu ena manfo bebre mpo eka se na anu ya yi be se na nsa nie ena nsoma do agiri basabasa esi wo ho a na eno kra ye nka nwieye ene se prosifo enso atu na mon wobugusu tu na omanamon ahweso wonde bambo sembegu kwan mu ama basabasa ye koso ewo nsoma do agiri no ni nyina atimi atu atwa ena nam so ema wona kwacha branti e frɛ no se Abdul Rauf Salami ya wono etoto na no kakrakra prosifo kire se sane woni ache no na woni ehunu niema e wona ho womguso etoto na no wona behwe na ne yaso mde yetu ye bia no wonde atu ye enu nti womanfo ye wapue mantem titiri pa ne nsema do agiri no ya wono nka wakoma nto ye misan se bibia dadin na bibia dadin ye to sam no so e wonsam foforo mu e de ama na ena no fiada no ye nyina yete ana ye nya nante yese upiemo ewo asante mantamu a titinani edema MPP osunu kokrokwa manyoko eye yewura Bernard Entwibu asiako aka Chema Wuntumi a wanum ekiremu se national security fo akopiemu woni fie ya wanum kwa ya credo edem achade de tu no wahyen ni mu na ensem nyina ebobo baye na ne Chema Wuntumi asese bibia tumi na wo suo Ibrahim Muhammad na ni Chema na ni biomu ni ne de ka hu opani kase ba kwa ono so upiemu asante mantamu a wada eye nkita hodie ho sensem so ano ewa MPP amanyoku no edinimo eye owura Paul Kwabnanyando wono so akasa akiremu wase national security fo a wanu bepiemu ewo yewura Chema Wuntumi fie na anu fiada no wono de wo susu pa se wobi na tachiri na nipa wo boni dini sane mpani ekasa ka kum ya gye no de hia num no akasa beboni dini na wo kiremu sei sane nipa ya wo ka na asemi ene wanum wini abaya ndisi amanyokuo betena akonwa so a ena nipa ne ya na adwene se wotunani ade asi wowura Chema Wuntumi so ni nyina efa eya ne mining site ya wo ho esan se nipa na hu se Chema Wuntumi mining site no manisika nkakra gu ne botom emo no so nya bi podwe enti ne sane wo mutu wo manisi ni so na ne wo mo kye no ekohye ba bia be safe ne akira na se mfihye nan a
NDC amanyoko ni Ewura John Dramani Mahama Ghana mampanini His Excellency ebu omanya na wanum so anya kwan na ne mining site no mechira wuntumi mining site no wanum so atumi atutu bia ne ade a esan sei eno ana wanum hu ya wanum ya se niema nkokoye afei wan bank account kura ne de ensa to so ne de ekeka ho a ekwa wiase e ma national security fo ekwa pie ni pie ni fie Ewura Paul Yando na no di semu a ode to so bagaze anim ebeni Ibrahim Menesi Chema untumi kontase ho ana wopese wodie enu tumi ye Chema untumi sa na aden eni otankuwa eni edi Chema untumi atum eni wotan eni nitan ana abani problem bomu a opese ni nia emra from na the whole Ghana no obi ankose Ibrahim Mahama instruction ase enyina ya ti ase ye ku bi so now the prime minister oh my Ghana mu no Ibrahim Mahama we are supposed to control his instructions. Advice Amedema Ibrahim Mahama ne say emere ninka so Ibrahim Mahama emere ninka so and the instruction awudi national security operative so omo me chicha ma untumi say ne bela wuchi no no adamu a ubetima konfa ne contention say ne nantwie ni bi anka ne to sa pepepe na anka konfo so ne nsam Konfon so de Ibrahim Mahama da esansa wo ye da yi a akom no ebete akọ etikopo de niema nyina beku ho Ewura Paul Kwabena Yando wono piemu wasante mantamu a MPP kuo no wono na eda eye wono mu amudin kita ho ni nyina ano na wono so akere na adwene a so pakase so yabo akire ede asomwe efiri bese na awotwe ni enane na awotwe pepepe ena nsubransam to ye titiri pa won kraman mu mekofa wo ye ne adebre enkraman na enam so ema nadmofo okrampo ede ho adwenkyere bebre ede aba wono mu a epade ehunu eka bi ewo mu ewo atorenche mu nyina no etufo ede afa ho na no na wotwe etwa mu no ensubransam eto ye ehun sunsanso sompa ede ne nyina somwo eno ena branim ni ya wasanso eye political analyst ye fra no Amanda Akuoko Clinton wode atudwa en wo kire say Ghana ha ya na amanfo atai say ye wo flood problem was it there be ebi ni hwasa na emom ye frabrofo ka say be say poor planning and a lack of enforcement kire say ye nshadan to ye nintutu ye papa and afa emra so e wo ho a e wo se ye de adwuma no eno so ye mfa nya adwuma eno ka hono bi and anam so ama wo mayi ensuo tope na ekuta ne hwrenhwren na ye twa ye nsuru mu no. I think we don't necessarily have a flooding problem in Ghana. We have a planning and enforcement problem, essentially, and we need the boldness to prevent it. We don't have a flooding problem, you know. And in relation to what you said about the foreigner who was commenting about our sanitation, I saw this interesting take on TikTok where it literally said that I think Ghana had sanitation before parts of even the UK, etc. So how on earth did we get here? But I mean, that's besides the point. But ultimately, I mean, if we can't manage our drainage problem, we won't be able to handle our future. And like you said, if so much money is required, it really is about planning, enforcement, and the boldness to prevent that. Because if we can't do this, how are we going to build the future that we want, essentially? Yeah. Abusiani ati ayemra nimni Amanda Clinton na wiye wa mananso wa enu ade kakra ka ho wo say Ghana ha yaje busia aje yaje nso a ye wo bia ne dedin we ya abake de we ya brempon de Sarfo Kantanka de ni nyina na ye kan nyina no eye ne ye de kwa akoko se ne ye be ya ye betimi atu ensuyiri ya eba na se ye de ani ahwehwe wa nanso enkoyi na mbom sie nyina ye se ye pe better Ghana now building the Ghana we want there adwuma wo pa. Like you also mentioned, I think you mentioned the 2024 Garrett project loan for drainage improvement, solid waste management and urban resilience. And that was a $150 million loan. And yet, year after year, it's always the same sort of areas that are affected and the same sort of issues. And yet, there's more flooding in different parts of the world, but you don't see lives being lost. So as our wonderful government takes on the mandate of corruption and everything else, I really think showing leadership is also about planning and enforcement in this regard. It's not a disaster problem, it's a design problem or a failure to design a system, basically. And so if we have to lend from
other countries in terms of how they manage to overcome this within Africa, etc., then we should. But it is a national embarrassment, I think, that lives are being lost, that just a bit of rain, and sometimes the rain is a bit more. But it's sanitation, it's waste, it's drainage, and once we tackle this, maybe we could even conquer the world. Abusia aniati nimni Amanda Ekuoko Clinton and watches away. Brofokasa kase national embarrassment ade ha dwenepa newsam sadabia ye ko akopesika ade abetete gotamu ye ko akopesika ade abetete nsuo anamomu nanso ye kwaji sika nyina besia nyina wie ne de ba na akoya asem na sika no efa hene Asam Saba ya transam no eso SOMPA 106.5 FM Accra Facebook no so share hosisia na wode wadwenkyere no etimi efa ho no monko ade a ye bebo kyere ede ama na wa like page no yesrewo ede ama ye wi a share menye pesami nkuminya na wa ma afoforo nso ate ye kan fi echichi no benche ye ne ekokopie mu ewo kwawu na adehia wonom ewo kwawu ofram ase ewo epoye mantamu enwo mate asem de yi ni nyina ne se empani ehunu se upie mu ewo kwawu mpotam wonom a ofram ase eye kuro a eba no se yendi enantwie hu dwa wonom di pa na nsem wakura no na adehia wonom kototo nantwie wo Burkina ene de ekeka ho ba mane se wonom kwa ebo na ye dene afenso ka edebeba na eye charges ya wonom gie no na anu adene ma wo mu timpanimfo mramu ene adeade a na sesei no empanimfo akwakosi dwa kama ewo ofram ase ewo epoye mantamu kwawu ade ama adehia wonom etonton nantwie enti ene ye to be life ede ma wono na ye kubi ni ye twitwa bi ede ma ewo dwanim enti no adehia wonom ewo ofram ase se wonom ate asemde esansen pempi na ya na wonom epenantwi a yakunu se ye twitwa fresh wine atona aya na wonom ebrepa womu de omu hu ya ne se womu giragina ho ne ye tam womu kɔ ne ye tam wonom kɔ na se de yaku na wo kwakoto edi akwakwa ye wo nkwan papa bia na ade kwakwa waduane no aya na wo nta enya bi e wo mpotam honom sa na ebra SOMPA kase ye bopini ho wa bra wonom ebo dwadata anu omoye amamra ne yamane na eye dwa wonom asi se market yi kama edema eye adehye no opani a wono one yen ekasa ye eye fura ni hene a upiemu e won kokko a wo honom eye Chief Haruna ene yen etwetwe nkomo edna no disam etudwa kire mu se wonom de nani asopa esanse wo mu nyina na ha wonom esanse sababi a wonom firie a wo mu tu bata wonom ba ye no mu se da bi ade ne de ekoyie kakra nkrama wo mo enti ehu akohia sa adehia wonom ofram wase kwawu no wo so ebetimi enya afaso papa bi e wo so obi wo honom a woni sika wo de ba beto nantwie mu se fu wan gina ho wato da bi ene ewukuru na otwa nkakra wono so kapra da masempo a ne sabetimi asoso no na busua wonom de akɔhye wano pripiripi mu na adehie no ekasa yi akire yi a eye chief a wono wo enkɔkɔ eye fura ni fo nyina wonom ehene Chief Haruna ekasa ye no ene wo kire mu bi o sei wonom ehye mpanimfo bo se edwa ya wo ma besia ma wonom yi won behwe se wo mo bedini ni wonom be kipu bibia in order said ye be ma edwa no so emu ate emu aye akono nsansa ya na wo koma yanka se ba bia ye kunnam wo be kono na said ye ho sent korate na no kuratimi pamo adehye e ma won wura dwanim kura na so we die wonom kansi so bepo ese wonom behwe na wo mo atimi adi edwanim ni said ye be beboa ama adehye afei adwadifo a wano so ba bepie mu ewo eye ofram wase eye market wonom said ye bia ye kunkum wai na wo hwe wo Facebook ne so a enaja ye twa ekire wo no eye SOMPA 106.5 FM Accra ewo Facebook ne so market no eye fine wine pa enti no said ye ne wonom etwetwe nkomo a Chief Haruna a wono ena opie mu ewo nkokɔ a wo ye fura ne hene wone SOMPA kase etwetwe nkomo ne yentie sadie nkomo twetwe no ekoi ubetimi akan trap a omo ha otu wani na we market ya trap a ha fulani fo nkwa na we ha nti na che se dwuma de nyina de ye mesre ne se ye bahia emoa afiri empanyimfo a omo ka bia ewom asase wura nom
ene aban se omunye yemwa se na ebaya adwai ebatim na yenyina obia ndimfaso ha assemble fo nyina omo wa ha omoje omo ticket ata se entine nentwe omuku wo ha nyina omanim nti omo hu na yakoso nyina aban no na yesre ene hemfo asase wura no omunye mwa se na ebaya bibia bakoso said ebaya bibia ebekoso kama ewo meat market a wanum asi no ewo ofram ase no ewo kwawapo ye mantamu na Chief Haruna kasawie ye no na ade hye wanum ewo ofram ase wanum so kire wo mani so ewo edwakese a empanimfo adamenti wo ma besie ede ama wo no mu na wo kire se emmaburu na ewo kromu ase ni benya adwuma aye antini ne yesram so munkum mo ane de sika nso ebebo aye pa ama yati anim ama yenya adwuma aye ama ni je ho pa sebiti ne baba habe bila mi no pro e dia kwakọ ye aduane ato bebo aye pa ye ni je ba aye kwa ye ni agi se mi bebu ha eni agi papa wo wo me gira wo ni firi koko kuma eni agi e bebu ho eni agi pa na ne ka ya me so me fo aso mu ha na ja me wa le ba manya bi ato entino we usika said ye tie bia wo benya so no de ewo ofram ase kwaw said ye meat market kama won ma ye wo ma wo bia ya won be yom huye ene de ka ho said ye be ya wo su piem wo honom na eja wo pese oversity nature said ye abrofo no ebeka no na wo so wanya baby e de aye ama wo ho etumi ato engoy na we eso SOMPA 106.5 FM Accra, SOMPA 106.5 FM Accra. Shannon secure sanitary pad na dawroma and afi na kejejesi company limited. Wo mi enu na aboye chidon boy ababa ema yede kasie ede som wo se opa dansie hu ne emanyina bi papa ni bia na kejejesi company limited na so ye na abetimi yakọ wato ne nkrabata na apete oman Ghana efia TV besi na afọ epoye ne atoye ba bia esanse nyankropon twredi ampan na nkasa ne nsa wa ne so nti no se ukọta dansie hu ne ma ewo ne ho a o hyase epe obetimi awie kama pa na akomatoye mo enso etimi aba emai mepa chew se mobu munsa saa no ahono se ne ebe ya ade nyina bekoyie ntino ya no apɛ secure sanitary pad ni bi na bibia atimi aye fine e de ama pa secure sanitary pad eno enho asempa e na ye kan se unya secure no a esan pe okoten no we mfimfini ntino eboa wo e ma ne nyina aye kama pa na ekrakra kama da bia no aye ever fresh na adwuma no wo keep ma clean afei na anim ni akire nyina etimfa nchenchen empepe mfa ho eboa ema ye so secured afei ni nyina mu no ne bo so da fam se ekulem ba bia over counter achi na mo ahodo shops ahodo table so uduru ho pe osu pe secure opese wo ye secure e bia ye fine wo mo da woroma na wo ma so yasene ye twa ho sima ye ba asem bia si wo Ukraine ye ko Kweku, minim sawaya she. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It's only the game is a condom. The condom then it's not on, but as a condom. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what about to be a new? Se me feel London, eko US. Na no crowd who crowd from me ba mania. Na papa mo hot to say. Awurade aduma habako. Na kujejesi. Eko ba
sempene mu de woton adansi ho niam no so wo hye ho de oh wo hye ho akoba mesi wo bodwuma kura sre kane no a na wodro US won so manfo bondin saa na eh papa US hakura de na na kojojesi company limited agi ba bia wo wo Holland Germany France Italy London Canada eba adansi ho niam de a obia se na na kojojesi company limited na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adansi ho niam na eye no kura papa oh no kura pa a police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, Brakura no me somewhere and will be in Fufro Yao. Baku a Bua Kwasa Pasu Kumasi, and Bakuso Pokrasa and Kran. Obia say, Nana Kodoja see a Bemaba, a Wadensium, or to cement, iron rods, banding wires, and I do a plywood and just said about dance. To say BBI, they share a dance yes, the Korea. The pony in answer, a to football, would go come more, what could you free? Akra we ka so depo ene pokrasi de no kra to nkyanya wasa obu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nkyanya ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edweso Akra road femeso opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Hey, Medo, Edrano Pa, which me two bossy, Echichi, do. Now, so Miss Media made the Yas toothpaste and then the brush and the Chimissima Minyahomaka. Same thing I bokoi. Na me dear me all-time favorite. Yas herbal toothpaste and then the brush. Abua me ama say me no munsua enyunu anasa de ehia. Me sem fimfem me biem. Na won hwasa me se ayo fita asas rich afuma. Na et brightens. Yas whitening toothpaste and then the brush. And then me do shimisi. Enti na wo se fe. Na Yas total care gel toothpaste and then the brush ni dear. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wo no mu ye sham. Oh yes. Enukratrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebusian Chamfa. Sawo pedudu 2 e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abedwaso, abebo. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening, ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation no a. Be maybe a woni wodofo akwakwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. E ma ne mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujo. Kidney problem, prostate de. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Ahenema kokobe Kumase ba ko ho. E ben Angel Educational Complex no. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. E was Pinterest baby friend share signboard no. Who na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yebo ajibebia eya nokre ajibebia ampa eno nti Ghana ha ne wiase amansan nyina parifo no wamonso agi aginam denden e wadam for pa radio ya woni nyina etie bi e na Facebook ni YouTube no so no nyame nhira mo semugusu twan yen ama ya kwaba ye to ansem no so akopie mu e wo NPP amnyoko num mrahye ya ogina ho ma de hye ye wo otafo e wa santimantem e ye Vincent ekwo asefua wo kire se enano ya Vice President Mame Professor Jane Nana Opoku Ajiman every year UK Brodikrom ebedu aman Ghana musanso okoje ayarehwe e wo ho no wo ba chartered flight ya wode ba ye no sanka mami woni NDC aban woni sheda pa hwehwe mu ye pa ko betimi asevi o man sika pa wo breko a Ghana presidential jet esi ho ye no kra amanfo se o da bi se no kra ne tabo engine ba ko ate afaso nanso Mama kire se ekọ asefo kire se anka mama bei nanka wono nko a wone ne bodyguard jama ba ko asemienu pe won betimi afa
business class mpo na nka wan de aba nanso da bi wo hyeda ko chata adupre and what the free UK mem no de buy no causing financial loss to the state. Now no dear watch our watch and yim. Nyami adma na watch ya yesim ye what come rashe bedemu a. Romodia afre oswafo wono enada asoyena no. No ba betirem sentia anko betimi asevu amani sika kakra saa nanso wona gro na to pray. Now I ask myself, if indeed the presidential jet has been grounded, from London to Ghana is about 6 hours. What stopped the vice president, who is now looking 20 years younger, from using a first class ticket, which is just about 100,000 Ghana cedis, or a business class ticket, which is just about 50 or 60,000 Ghana cedis, rather than chartering a flight costing the state not less than 2 million Ghana cedis? Old money, 20 billion. The government and the vice president could have saved this country about 1.9 million Ghana cedis or 19 billion old Ghana cedis. Today, here in Sprinters, around Community 18 and SM environments, almost every 12 hours, they are lights out. If you go to Kumasi, almost every 8 hours, they are lights out in some parts of Kumasi. We are being told that we do not have enough money to be able to, as it were, purchase fuel. We have about 3 days of quantum of fuel to be able to take care of our energy sector. And if there has been an opportunity to save this country about 1.9 million Ghana cedis from a single trip, I was expecting that by their own standard, they would have used that opportunity to save this country money. Now, when I have the opportunity in Parliament next week, the defense minister should prepare to be hauled before the House to answer why or whether or not indeed the president grounded, to answer if indeed it is Akufo-Addo who grounded the presidential jet. As far as I am aware. Anyway, Ghana Sikano 19 billion tetediano and then 1.9 million Ghana cedis. And so anka 100,000 and I say be other fasa kona nimwa per business class ya. Anka 50,000 ko 60,000 Ghana cedis. Can sika 500 and 600 million. Per go betimi dey free UK e dey ababeduru. And so I prefer 1.9 million Ghana choppable cedis. Sadia we dey ebo my pa Vincent Eko Asifua nensem no. Dr. Rashid Pepo ayeswania wono osha pedie ho samso e wo micro Ghana mo na wode atudwa say petition bi amrahye badwani eye Reverend John Intim Fodwo etwura ne tetenten e de koma International Labour Organization efa eye sa adwumakuo yi ho se wanum niama wa mototo akwamu ene de wanum yakwan ya ombefa so employ Ghana de hye e wonwumakuo ahodo mu no na mo amose 24-hour economy na kire mu sanso ba ya Ghana de hye ne yi wo mu nyina adie no sa International Labour Organization yi one measure nsemu yi na Dr. Rashid Pepo aba montana wa kire mu say sa petition na Reverend Intim Fodwo petition ye no was sabi wo hu sensuo bi agina ho was it doesn't carry water was sabi one mu nim say MPP amanyoko ansa na one mu fra ban so na NDC amanyoko eba beto waso no wo hana ni nka bet 12,000 ye Ghana de hye na one mu fa wo mu hyehye nwuma mu a wo mu anim se wo mu defeatie wo mu kofie na wo mu nim se wo mu yesade ni nyina na NDC amanyoko one mu abebre enso no Dr. Rashid Pepo de wo so wo ka ade ni nsese ne bo esa hyehye ye bia wo ne na so ye wanum ebeye magana fo so atumi anya anwuma ye ama breso a yetimi atua wanum ka no wanum so adi gua kwamu a wone sompa kase etwetwe sankomo yi. Between the time they lost elections and when they handed over, they employed 12,000 people into the public service. Many of them without ever going to an interview, without ever being advertised. The jobs never been advertised. They just called people and gave them appointment letters. Let me also disclose to you that the ILO has appointed me as the co-chairman in the Fair Recruitment Initiative by the ILO itself. And the key aspect of recruiting people is through fair means, is by merits, and is by circumstances within the framework of the law. Now, all these have been violated in the last MPP regime in how people were engaged. We are not stretching that to the extent that many people who were illegally engaged this way are affected. Our concern is about those that have been illegally engaged without passing through due process. Dr. Rashid Pepo ayeswania wono oshe apedie hu samso e Ghana han wachire nsemu se petitioner Reverend Intim Fodwo ade ekwama International Labour Organization no wase it doesn't carry water ensuo bia nyina ho a wachire nsemu yi yankwa mono ni ye twa bosompo na afia de flight number 106.5 ede akwakowura mu e wo Spain
na Spain asamo asi wo ho enya nika nanso amanfo bebre ani age abrante bi a ye frɛ no Andrei Portnov nipa bi akobo ne tuo entu dia adwan ye wo Facebook ne so eye SOMPA 106.5 FM Accra ena fe YouTube no eye SOMPA FM live ehon so ye twagu na wo kire se abrante ye frɛ no Portnov yi wo kosi ne ma wo suku ewo Madrid ewo Spain na wo kosi nkoda ne wie ya nkoda ne wura classroom pe ena nipa bonfo bi efa akire ne etuo no de as a machine gun a o maso asisuo say gaga ena o mso agu ne body ni nyina ho a na akwaya awre ho sempa wo free Ukraine na no na asemi ba ye ukopiem wo Ukraine a amanfo obohye ahye a ho pa sa abrante no wo ye mambofo wo ye kohye aman esan say wono na kane wone Russiafo ena agro na wotimi tina baabi na ono momu no wa ye political opinion leader ena wono na order amanfo ase ye koku amanfo na no na nam so a nipa bi nso de mra na hye wo nsem akwa ne tuo ama we say wa hwere ne nkwa e wa asase so a ukopiem e wo Ukraine fo mabunu ho ne titru pa ene ma ne ma no wan kire say asem we die brofo ka asem wo say ya fresh news e de ma wan pa sansa abrante no a wotutu afri Ukraine akwatena Madrid no na wonim say eye wudie nko a na wonim say sa dade bi etwa dade bi mene wo ka say wato aya anom e wo no ho awe we suo e na ye gina na ya de kase ya ebe bi ni nyina de ma wo ya na kwadwoje si company limited na dawroma wo ma ya dansie ho ne ma papa e ma ya we su ya secure wona dawroma nti wo mu secure kase ni nyina kama e de ma ye no ye de ni nyina esie ensem a wote no e wo kase no mu no ebi ene se mranim ni Amanda Clinton e kire se Ghana ensuo to a na eyiri fa ye ni nyina no enye se ye wo flooding problem o na emom ye ntotoye ene ye nyane ye Dr. Rashid Pepo Eyeswania wahwe nnwuma ene apedie ho sem so wadi atodwa say petition a Reverend Intim Fodro eyo nonyafo ede koma International Labour Organization ese wan madwuma enhwani entinu wa mo hwan no mo hwesem no wase nsuo nyina ho o ta fomra shebedwani Vincent Eko asefu akire se jete ya vice president ede free UK ebeduru Ghana ha se ne boa dendodo meat market a ampanimfo asidiama oframo ase eyekwawu epoye mantamu adehye no wono so akasa kye wo mu eniso yeko abrochimemu abrantie bia wono so ye frɛ no se Andrei Portnov ya we free Ukraine won chese wo ye hye aman nipa bia kwagene nkwa e de free nsem wei ene nsem ahodo bebre ene ka ho a ye de emu nkyiremu e de ebre wo na wono mu so ya sene no eye na nakwadwoje si company limited na dawroma ena fe secure sanitary pad wono so eka ho no bie ni nyina mu no na endpoint homeopathic clinic wono so ede eye apomden papa ede amayen ya yetime nya hoden ababie ni enya hoden wie ye ne ba bia ye kwakodidie eye Agia special local foods na dawroma nti aduane papa nyina fie ye kwakodidi ewo ho wenum ka ho no bie Facebook messages kakra ba ye no Starboy was say watching you live and clear ewo ahafumem airport SOMPA FM news no size enchakase enkoma Gina Apiakubi CEO Edema Durandi Furniture ne de no engineer Shama ba was say from Ankafo Psychiatry Hospital adikosi abra say 5 Ghana cedis GPRTU nyame nhira mo pa baba mahama say yegusu ka CD appreciation enso galam say kosu gidigidi wa asante mantam mu teacher constitution edi free wi amase was hwe NDC so dia no wo ne honsa fo hene enemri say yegusu ka say ya testament so na ya de chi a yesi CD anya hode nanso en reflect ba akokra wo manfo ne botom ya de a ha dwene pa we ye Facebook comment kakra ya baaye na yenyina so na yemfa omonso a efa akase no ento asomawo ebusua kase itwagui efri SOMPA 106.5 FM Accra so ekopiem wasante mantamu eno ne ye SOMPA 93.1 Kumase afei ayiko FM 100.9 wonom so FB epeten ye na opiemu ewo Paris France abrochimemu a eye adamfo pa radio edamu live ewo honom a wo mote yenka takwa eye SOMPA 101.1 takwa de ye SOMPA 103.3 tachiman eye SOMPA 106.1 sunyane eye SOMPA 98.9 Enkuraza eye SOMPA 90.7 afi do mahinkru enso eye SOMPA 101.3 echichini benche ye mote yenka yetwan mu nyina puse Facebook fo nyina yeda mo ase pi www
sompaonline.com your website say yesamufo panyowura tabuatia da menti wakutire ni nyina poto kasemu brofo akoguo no kwai na kwakenkan bi birthday message. And a birthday message back about her. I say, we happy birthday. And confirm Aisha Yakubu. Do na friend Akosia Cutelin. And say, oh, you're cute, so come on. Akosia Cutelin. Or Unkoko. Happy birthday. Yankopo no muna unshao. Na until the nimcho. Ready if me and Casameho. And so editor. Nebadi na woda. Oh no correct. Kame beba ho. Enti yema no so belated one pa. Enti yema Oreku belated happy birthday. Yes. Yankopon nom no na unhyira no. Na oma adom ni hyira ni nhunumu enya ne portion. Emeye kese no nyini metwam 106.5. Amen. So inhyira kese ni nyina enconfirm no. Abena bedu adepa kofi ni medini mene. Abrempon na kwaku Ampoma.